мшаԥымӡа жәахарца аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр ахыбраҿы имҩаԥысит апресса злахәыз аспектакль афранцыз шәҟәыҩҩы Антуан де Сент-Екзюпери иҩымҭа иалхны иқәыргылаз аспектакль Апринц хәыҷ. Арежиссер ақәыргылаҩ Гәдиса Ҭодуеи асахьаҭыхҩы Гари Дачиеи русеицура алҵшәа бзиа аанарԥшит. Анашаанқәыргыламҭа асценаҿы актиор ицхыраагӡақәа акыр иманшәалан аспектакль аҿы еиҭарҳәоз ахҭыс ибзиаӡаны ицәажәон. Аспектакль иалахәын хабиԥарак актиорцәа. Арежиссер атеатртә хәыҷтәы студиа нар аушьҭымҭацәа алеигалеит. Апринц ироль наигӡеит аспектакль арежиссер ақәыргылаҩ аԥсуа театр актиор Гәдиса Ҭодуа. Аспектакль Апринц хәыҷ қәрала аԥхьаҩцәа еилнахӡом, ихәыҷымкәа идухахьада, аха уи згәалашәода ҳәа азгәеиҭоит автор. Ари аганахь ала удырхәыцуеит аспектакль аҿы планетак аҟынтәи даҽа планетак иаҭаауа апринц дзықәшәо ахҭысқәа рҿы адуцәа рхымҩаԥгашьа акыр иџьаишьоит. Асценаҿы ԥсышәала ицәажәаз анашанатә қәыргыламҭа илеиҭагамҭоуп аԥсуа поетесса Нели Ҭарԥҳа. Апринц иҭоурых ахәыҷқәа ирзааигәоуп, адунеи амаӡақәа рзаанартуеит, абзиабареи аиҩызареи рыланааӡоит. Адуцәа рзы хазы философиа ҵаулала иҩуп. Ахәыҷқәа рзы иқәҳмыргылеижьҭеи краҵуан. Ари зынӡак хәыҷы иурбаша спектакльӡам, иаҳарак ҭаацәала иаадлатәуп. Сгәы иаанагоит апринц хәыҷы асказк алакә, апринц хәыҷы иамыԥхьац аду дыҟаӡам. Ахәыҷқәагьы раԥхьаӡа асценаҿы избо иазнеиуеит илахҿыхны раԥхьаҟа иаԥхьар рҭаххартә еиԥш. Аспектакль иаанартуеит ԥсра зқәым аԥсҭазаара амаӡақәа аҟәыӷара, ԥхьаҟа иузыԥшу аԥсҭазаара аилкааразы иазҽны ҿыц-ҿыц угәалашәарахь уархынҳәуеит. Иагьџьаушьалоит шаҟа диашаз афранцыз шәҟәыҩҩы иҳадигалаз аҷкәын хәыҷ. Аспектакль Апринц хәыҷ жәбар шәылшоит мшаԥымза жәиԥшь жәохә рзы аԥсуа драматә театр ахыбраҿы. Фаина Матуаԥҳа, Саида Лухаа, Абаза каналазы.